Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Muslim. Giang kaya hadith na tituna ko mala ikipantag a hadith sa iko kipupantagan tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tituna mala ikipantag sa iko ditanud i kasuasuata, ditanud i kapakatepapay, ditanud i kababaloy tanong mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pamamakin ganyo man nagugdaman yung piya-piya giyan kay amaanaw hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amya katitayan ko Abu Dharr pitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Pianutul uqadnan yan. Pianutul uqadnan yan. Sama nung na dua ka klase so pianutul uqadnan. Dua ka klase so pianutul Allah subhanahu wa ta'ala. Paganayro nagyang kanan a Quran. Ikadua nagyang kai a hadith. Apmituan sa hadith qudsi. Hadith qudsi. Na annahu qal apitaro Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, hay mga oripnakan, inni haramtu dhulma ala nafsi. Mata nasakan na piya kaharamakan so kaplalalim o di kapanganya yas iku ginawa ko. Giyan kaya hadith, inni haramtu dhulma ala nafsi. Na nanawaya, tuusaya, dalilaya, guna, upamana, so Allah subhanahu wa ta'ala, na piya kaharam yan sa ginawan yan agyang kuto kapangan niya. Na sa agyang kuto kaya pakaharaman yan na ay siya buta nuro na agyang kuto kauntol wallahu subhanahu wa ta'ala. Mauntol sa Allah subhanahu wa ta'ala kung mga kukuman yan. Mauntol sa Allah subhanahu wa ta'ala kung mga takdir yan. Mauntol sa Allah subhanahu wa ta'ala kung kipapantag niyan raka urip niyan. Dad na plalim niyan raka may tubo asyay. Inuntan api agyang kuto kafir. Apagin ko ta kafir amya panutul ko hadith o Muslim inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Pamanamata na Allah subhanahu wa ta'ala na diniyan din paganyayaan, diniyan din palaliman sa urip niyan. Mapaparati ang wallah minggalabak sa mapya, minggalabak sa mapya sangkai akasisian sa dunya wa yujza biha fil akhirah. Na imbalas yan unutos sa lungana mauri. Wa amal kafir nasaka mao tumambuso kafir. So kafir aming galabak sa mapya, minggalabak sa upamana mga pipi agalabak fayut'imu wa amal kafir fayut'imu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya. So kafir aming galabak sa mga pipi nang balasan mambuto Allah subhanahu wa ta'ala sa pakapambagian yang kubalas Allah subhanahu wa ta'ala ugaid na siya din sa dunia. Minggalabag so kafir sa mapya na siyang balas si Allah subhanahu wa ta'ala sa kasisinya sa dunia. Pupakakan Allah subhanahu wa ta'ala periskian Allah subhanahu wa ta'ala hatta idha afda ila al-akhirah lam takun lahu hasanah yujza biha. Taman sa amay kami sampai sa alungan na mauri na dadan kekenalian mga pipya agalabakyan. Kaya miyang ibigirun sa giyang kai dunia kasisinya sa dunia. Ini ibigirun so balas o galabakyan. Di makna giyang ka hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama tu ayat pakai se ino tu so kafir na pembalasan bes sa kasisinan sa dunia na di kebalasan sa alungan na mauri. Agi ayat syarat akap kebalasi ko manusia sa alungan na mauri nagyang kuta para tiyas iko Allah subhanahu wa ta'ala. Suat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kuta mga kafir na kanabaad na para tiyaran ko Allah subhanahu wa ta'ala na sa taman na sukontol Allah subhanahu wa ta'ala na sudiran di manggalabak ang mga pipiasiran ng mga kafir na ipambagay kiran Allah subhanahu wa ta'ala sa kasisiran sa dunia. Waja'altuhu bainakum muharrama nagubielo yakan so kapangan niya sa iko pagletelatan niwa haram bielo yakan so kaplalalim sa iko pagletelatan niwa haram nang berang-berang so kaplalalim kepakai paglalim ka sa pagaringga kepakai paglalim ka si karumangka kepakai paglalim ka si wataka kepakai paglalim ka so loks ka kepakai paglalim ka so lolot ka siringan ka berang-berang agyang kuta kaplalalim na haram agyang kuta katawan nga kaplalalim inuntan aya katero Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam tigin manuta ittaqul mazlum ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyamah kalakan niyo so kapanganyaya kalakan niyo so kaplalalim kamataan aso kaplalalim na kamalibutangan sa alungan na mauri way kamalibutangan sa alungan na mauri namlagi-lagi day so kipupantagan ka ki karumangka kipupantagan ka ki wataka kipupantagan ka ki inaka ama ka kipupantagan ka ko mga tunganin ka kipupantagan ka ko mga siringan ka ayapan sa kadato na si ko kipupantagan ka ko kundi dato anaka si ko kipupantagan ka kundi dato anaka saka mo tumambo anaka bnaraktan mga datatan aditan no seron malalim sa giyong kuta kabnariran okay so kapananggilan tanwa giyong ka akaplalalim fa innahu dhulumatun yawm al-qiyamah kayis kanyan na kamalibutungan sa alungan amauri
Ayat nakatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ittaqi da'watal mazlum fa innaha laysa bainahu wa bainallahi hijab. Kala ka nakaagiyang kuto pangani o malalalim. Kala ka nakaagiyang kuto pangani o mianyaya. Kamataan na da pagltan yan agus Allah subhanahu wa ta'ala. Sang kuto kapumangani yan, da pagltan yan, subhanallah. Napiya kalakalak, amay ka sumalalim ka na, ipamangani ka niyan ko Allah subhanahu wa ta'ala sa kabina sa irka. Ipamangani ka niyan ko Allah subhanahu wa ta'ala sa kamura la irka. Ipamangani ka niyan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanya na rialim ka, sa kanya na makabubenar ka. Okay. Na. Fala tadhalamu na ubakano palalalima ubakano di pamaganya ya tigu Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadi hay mga uripnakan kullukum dallun illa man hadaitu langung kanu den dideg atigu Allah inun tabu saturunakan astagfirullah langung kanu den dideg atigu Allah inun tabu saturunakan fastahduni ahdikum na pamangni kanu ran saturuan atigu Allah katurong kuskano. Diyan kaya katar Allah subhanahu wa ta'ala alangon kanu din didig na benar na ya langon tanu din madididig gi kapakakikinanglan tanu sa kapamang niya tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala tatapan tanong niya sa giyang kuta turon niyan tatapan tanong niya sa giyang kuta agama niyan tatapan tanong niya sa giyang kuta agama Islam tatapan tanong niya kulinang aparateya kagi uditan niyan tatapang kulinang aparateya na madididig tanu uditan niyan turon ko ontol alalan na madididig tanu bapiray mga tao sa giyang kay adunya apsimba sa barahala apsimba sa apoy apsimba sa pangangayaman apsimba sa mga lakungan apsimba sa mga malaikat apsimba sa syaitan apsimba sa barang-barang apsimba nila apsimba niran inunta na adam pa na mga tao agato naka apsimba siran sa apoy nagyuto na daw tuturo Allah subhanahu wa ta'ala mga tao abadis Allah subhanahu wa ta'ala na kaganyan aturo niyan agyang ko to mga tao ugaid nakagis Allah subhanahu wa ta'ala na din yan di ipamimili agyang ko to aturo niyan kung mga urip niyan saka urip niyan muslim ang mapaparatiyang Allah subhanahu wa ta'ala pagpaka nagsaya na tiyoro ka Allah subhanahu wa ta'ala pingunan na unyan raka suontol alalan na ding kakitali ko di suontol alalan katawan ka so agama tanu agama Islam na ayama makauntol alalan aya tanu lalan ay sungko ikasusuat Allah subhanahu wa ta'ala urian yan na di ka penambayang urian yan na di ka pemuasa urian yan na di upama na muslim ka miling ka miyaton ka so titu alalan ay sung sa giyong kuta surga ikasusuat Allah subhanahu wa ta'ala urian yan na talikudan ka subhanallah na adna mga tao dadin turu Allah subhanahu wa ta'ala kapsim sa barahala psim sa apoy psim sa pangayaman psim sa sanguran psim subhanallah kullukum dallun illa man hadaitu eno sagita no na aya lalayo na pangintan ko Allah subhanahu wa ta'ala pinaka-importante mapamangnitan ko Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kuta turuan pinaka-kailangan tanwanan uding ka pamang niya suturuan ko Allah subhanahu wa ta'ala na daap pakaturor kasi kulalan amantol bapira-piray mga tao ay ina ko miyepos aragon na pakilitan siran asiran na mga barasambayan siran na mga baisiran akisisapang siran sa orat siran na kininikab siran bapira-piray mga tao miyelitan si ko miya nga ipos aragon na imanto na ilang kasubta diya nakadipsimbayang gito na barasambayang ko last year barasambayang ko miya kapiraragon imanto na dipsimbayang gito na sumasapang sa orat meninikab ina ko miya kapiraragon imanto na dad na kasapang sa orat sumayan sa Rosalinda o di nanganinsan asyawaan yan din agyang kuta aurat yan la hawla wala quwwata illa billah ino to nakagi suturuan wallahu subhanahu wa ta'ala suturuan apuong ko Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na lalayon tanong mapamangnin ko Allah subhanahu wa ta'ala agyang kuta turuan yan ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh hay mga urip na kan atik wallah langong kanu din pkeor langong kanu din langong kanun keor inun tabusa pakaknakan rakano o paman yan nagyang kay ariski gyang kananapken ka ko oman den gawi gyang kananapken ka ko man den gawi na matangkad sa ginawang ka mapamulang ka ko puso ka mata na ginanapunan ng ko Allah subhanahu wa ta'ala sa kanabaanan puun ko kapasang ka kanabaanan puun ko o paman na kapasang kay kan degadegang kapasang kay kasuka-sukat di ini sabab san Allah subhanahu wa ta'ala ugay na ayamat ana punanan na Allah subhanahu wa ta'ala ginanap ka kana mata na senan pung ko Allah subhanahu wa ta'ala so kapapakakan ka piya na punanan ko Allah subhanahu wa ta'ala so wallahi miya kakan raka so wallahi miya kay numraka oy fastat'imuni ut'imukum na pamangni kan ura kanati Allah subhanahu wa ta'ala sa kekan kapakang kuskan ut'imkum ya ibadi kullukum ma'arin illa man kasawtuh hay mga urip nakan langong kanu din matatalandiang langong kanu din makalalakas illa man kasawtuh inun tabu atigin sa pakan bitar nakan rakano subhanallah
Pamaka penggeda-gedatan na benar na ya. Adna mga tao amitiridig, adna mga tao adadna kekaniran, adna mga tao adadna kekaniran. Sa isa Afrika na adna mga tao aayay petay o mga watakiran nagyang kuto adadna kekaniran. May nga sa mga buntaliran pangailitan sa tuladan, may nga sa mga buntaliran na tomyan dadin sukubaliran sa gyang kuto mga tulaniran sabab sang kuto da kekaniran. Fastat'imun ya saka mo tumambu adna mga tao adidin makapenditar. Da kekwairan anditar niran. Kana subhanallah. Adn tama ni man to sama sa iman to na adn. Okay nas abigan Allah subhanahu wa ta'ala sa panganangkan bigang kaniya sa tiuro kaniyan orian niya na bigang kaniya panganangkan na piyakan ditar kaniyan pan Allahu akbar na anto na ipatod ka ay patod ka na giyong kuta kapakapan na lamat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala gina na o dalil sa sakatano na mata na magikinangalan tanos Allah subhanahu wa ta'ala ko umandun segundo umandun minuto umandun oras umandun gawi na makikinangalan tanos Allah subhanahu wa ta'ala so endo ay pangginawa tano ipsingaw tano na pungko Allah subhanahu wa ta'ala sunditar na susulot tano na pungko Allah subhanahu wa ta'ala so panganangkan apkakan tano na pungko Allah subhanahu wa ta'ala so kababalin ka muslim akyat turuan yan raka na puna nang ko Allah subhanahu wa ta'ala kanabangkanan kapasang. Kau pamabuka miyak ko akapasang, o pamabuka miyak ko aka genius, o pamabuka miyak ko aka bright, na mimbabaloy din ang mga Muslim, agyang ko to ang mga nasa, agyang ko to ang mga doktor, ang mga Christian, mga engineer, ang mga Christian, mga abogado, ang mga Christian, aginanaad na mga bright kiran. Na dianan ka ko aka bright, dianan ka ko akapasang ipakapamimikiran, dianan ka, di, ginan ipambagayanan wallah subhanahu wa ta'ala at turuan si ikorip niyan. Okay. Ya ibadi. Hayo, mga uripnakan. Innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Mata nas kano. Na pagkaribat kano. Pagkadusa kano ko kagagawin na gusi ko kadidundo. To saya. Sa ang manusia. Au bapakalidas sang kuto karibatan o bapakalidas sang kuto kadustaan. Ang manusia. Da exempted saya. Okay. Langon tano din na langon tanob kadusa. Langon tano din na langon tanob karibat sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naayapya ko riyanon Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Nasaka na tigwa Allah. Na iprila akan sukalang wa dusa. Kalang wa karibatan. O rip niyan. Subhanallah. Iprila Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaghfiruni aghfir lakum. Na pamang ni kanurakan sarila tigwa Allah. Karilang kasukano tigwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Subhanallah. Diyan kaya kapamang ni sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala na miyakadakadakal ikalbihan. Nagumiyakadakadakal ibuntal. Inunta na so Allah subhanahu wa ta'ala na ayat ito at kababayan niyang kumangaurip niya na inna Allah yuhibbul sumang awab, yuhibbut tawabin. Diyan ko tatawab o di na awab. Nagyang ko to sa mga tao, umandan maribat na mamang ni sarila ko Allah, na maribat man na mamang ni masarila ko Allah, na maribat man na mamang ni masarila ko Allah, na maribat man na mamang ni masarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. O pa man amitobat, ya Allah, rila ako nga ya Allah, mimbalingan ako kaya, ya Allah, misindit ako din ya Allah. Nagyang ko to, lagi dito na upamaka makakaswiron sa giyang kutagalabagyan may ano sa hadith Rasulullah upamaka makakaswiron na pamangnip masarila na upman upakaswiron adip man pag ato ko syaitan yan na pamangnirom masarila na upman upakaswiron na pamangnip masarila asara benar agiyang kutakya pamangnin sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala nakagisabab sa kutakya umaon o syaitan nagyang kuta dap man makatigir upaman na danyang man mapagsagiyang kuta syaitan yan kada makato ko syaitan yan na miyulog masagyang kuta andeng agalabagyan na pamangnip masarila ko Allah subhanahu wa ta'ala asara pure yung utakapumang niya sa relasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Inunta namin alip sa hadithul Qudsi. Asuripan, apupumang ni. Na amay kapumang ni ko Allah subhanahu wa ta'ala sa rila. Natigin man ito, qala aznaba abdun dhanban, faqala Allahumma gfir li. Tingman ito Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miya dusa suuripan. Miya kandirwa ka suuripan. Na pitero iyan aging utaya Allah na rila iyakong ka. Faqala tabaraka wa ta'ala nasimbag no Allah. أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب miya ribatattigin sa uripanakan sa karibatan miya dusa sa uripanakan sa kadustaan na katawan yan akadnan yan ab iprila yan agyang kuto kadustaan wa ya'khudhu bidhanb nagu katawan yan akadnan yan ay psiksaon agyang kuto kadustaan yan o pamakadyon irila naginamyamang niya sarila Thumma ada fa'adhnab. Urian yan ako masoy aging uta uripan yan. O pamana oman din maribat na ako masoy aging uta. Ya Allah, ya Rabbi, kadnang ko, makali mo na masaling gagaw. Pare nila, pamamaap. Miyaribat ako. Na maribat man,
upama na kagi ko makatubat na kagi ko mangumaribat na miya kasi ko galbakyan andang natubat mang Allah ya Allah prilay ako nga miya ribat man kami kasi roman pamangnip man sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala naginan din imasuswa o uripan Allah subhanahu wa ta'ala uman na din maribat na mamang nitang rila ko Allah subhanahu wa ta'ala inunta na sa sifat ap kabubain Allah subhanahu wa ta'ala nagyong utwa mga awab ayap turun awab na uman din maribat na mamang ni sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala o ba kami swaswa ko syaitan aad na mga tao igira ayawas waswas no syaitan andun ni kadusan yan napkagiron so syaitan niya na inukad na rin ipamang ni sarila miya kang galabakad sa kadusta na pinggalabakap man bakari di kaya pumangnikap masarila di kap kan isa panginam di kap kiswaswa ko syaitan na mga daya di kap kiswaswa ko syaitan kaso syaitan na ayat pumangilan yan nakadaan ka sa inam sa iko maaprila wallahu subhanahu wa ta'ala saka na umangkad maribat umantanod maribat na mamang nitanong sa ila ko Allah maribat kap man ka makakasyo ka sa gingo tagalabag ka mamang nitanong man sa ila ko Allah subhanahu wa ta'ala ugay na ayat syarat yan na purang kuta ka pamangning ka sa ila ko Allah subhanahu wa ta'ala sak na ba ka pamangning kong sarila na ubatig ka mapapadalang bubis sa puso ka ya Allah na prila yung nga na mitititik bubis sa puso ka at mbali nga sa gingo tagalabag ka marata na ginan marata ka pamang ni sarila pamang ni sarila ya Allah na prilay ako nga napipikir na ka upama kaya galabag ka marata nakapriba ya Allah prilaan ka rakan sudyang ni ka pakapriba na ibarat ay rilar ka wallah o di na ayab sa mapapadal sa nguta puso ka na ya Allah prilaan ka rakan suka pakapriba na mapapadalang bubis sa puso na ino ka next month na seromanan next year na seromanan na yutoy di terimaan aria ka pamang ni sarila ay kenapa pure apa pemangnisa rila sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala na mata na Allah subhanahu wa ta'ala na pilih niya sumapapadal mo ko mga pasutan na ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni hay mga uri panakan mata na sa kanuna di kanud mi sampai ko kakaidirakan saba kunyo kakaidi walan tablughu naf'i fatanfa'uni nagumataan adi kanud mi sampai sa uba kunyo kanggay aguna uba kanurakan makanggay aguna ayam ana ini na nahnu fuqara ila Allah wallahu ghaniyun anna diyan ko to saktano makakikinang lang ko Allah subhanahu wa ta'ala kana batano kailangan wallahu subhanahu wa ta'ala kana batano kailangan wallahu subhanahu wa ta'ala kana banyan kailangan sa mga paratiyatan nagudiron pa kabinasa so ditanu dikan darwaka ilan yung managing utapatarus yan ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum upama bukas so ipoong ko ipoong ko pagampagan niya manusia inad natamang ko kapasan ay inad na manusia wa insakum wa jinnakum upama ko supaganay rakano nagusto ko pusan rakano malagi su manusia rakano agusto mga jin rakano kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum nambeloy aya paratian yan nalagid o miyak kalala iparatiya amama upama nalangon o kaadno Allah mga jin mga manusia na mbeloy aya paratiya na miyak kalala iparatiya amama miyak kalala iparatiya manusia ma zada dhalika aw ma zada dhalika fi mulki syai'a na didno to makauman atig Allah subhanahu wa ta'ala ko kadatu akan beloy tano alangon mapaparatian beloy tano alangon niya nga alay paratia sa Allah subhanahu wa ta'ala na didno to pakauman sa may tubo syai sa iku kadatu wallahu subhanahu wa ta'ala ino to ay kana batano kailangan wallahu subhanahu wa ta'ala saktano makakikinang lang ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kapsimba at anuron di tanuron ikapanuan na tana kana batano kailangan wallahu subhanahu wa ta'ala sa batanus kanyan masimba ka sakta niyo makakikinang lang sa masimba tanus kanyan masuat tanus kanyan saka mao tumambo upama makaklid na ka law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum api apan upama na so ipong paganir kanu tamang ko kapusan ra kanu manusia anta wa jin na aya betadiyo na ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum nagyang ko tapit tamanan adarwaka ko darwaka upama kagina ni betadiyo alangon den darwaka sa mga ori pun Allah langon den darwaka sa mga jin nagu sa mga manusia apit tamanan adarwaka ma naqasa dhalika min mulki syai'an didnu to makalabat ko kadatu akan atig wallahu subhanahu wa ta'ala didnu to makalabat si ko kadatu Allah subhanahu wa ta'ala didin ka paawingan sa Allah subhanahu wa ta'ala sang kota kiya baloy ulang ka adnian alangon darwaka away subhanallah
ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhil al-bahr. Hay mga oripnakan upama kaso ipong ko pagniyar kan wakian non ipong ko Adam tamang ko kapusan kan na timu jinnakum wa insakum melagi manusia rakano antao ka mga jin rakano na timu sagian ko to satiman adar pa urian yan na mamang ni so manisar kanu sa pemangnin yan langon tanu pemangni nagyong ko to pemangnin tano pemangni ka sa saka pemangni ako pemangni si fulan ako si fulan langon na kadno Allah na mati mo sira saging mo tayo sa kadar pa atig Allah na upama ka langon siran mamangani na urian yan na ibgay ang kiran atig Allah subhanahu wa ta'ala so pangni o man isakiran ma naqasa dhalika mimma indi nadid nutu atigin makalabat ko nganin ama papadalam meraka natig wallah inunta illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhil al-bahr inunta na lagid o kapapakalabat o ragum siko kaludan ibarat yan nagyong ko takip kipnggelid na kako ragum sangkot kaludan na samyang italon yan aig nagyutubo imyalabaton nasa kamo tumambo asubalas, sukalbihan, suriski, sulimo. Ang mapapadalam ko Allah, asasaya ko Allah subhanahu wa ta'ala, ay imbagay niyan rakita no, na apiapan lang na kaad niyan na ibagay niyan nun, agyang ko to, ibagay niyan kiran, agyang ko to mga pangniran. O man isa na sulang wa pangnin yan na pamangnin yan ko Allah subhanahu wa ta'ala na di no to makalabat sa agyang ko to riski, o di na kalbihan, o di na kakawasa ko Allah subhanahu wa ta'ala. Amay to ba siya? Subhanallah. Ino sa tanong na, ay ba pamangnin tanong na, so Allah subhanahu wa ta'ala, dalil panaya sa api ikalaki at pamangnin ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pamangnin ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Api ay kailangaw na, barat yan, natig mustahil, aki o bago riski wallah sa 1 milyon, sa 10 milyon. May tuan na siya. Pamangnin ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. May tuan na siya. Aging ka na lagi din. Pamang niya ako Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ka ba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa aging hadith Qudsi na apiapan lang mga kaadniyan, mga manusia, antaw ka mga jin na mamang nisirang ko Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay kiran wallah. Aging ko ta umani isa, aging ko ta pangni umani isa na di no to makalabat ko kadatu wallah. Di no to makalabat sa aging ko ta kalbihan o di nakakawasa ik wallah. Subhanallah. Subhanallah. Ino sa kita no nasyatan pupumangni ko Allah subhanahu wa ta'ala. Si kulang wa kailangan tanong, si kulang wa pitibarangan a kailangan tanong sa agyang kaya kasisi tanong sa dunia. Ayang pay nakamala pumangnin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang utamaso at kita no sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagukarilaan tanong niyan na mapakasulid tanong niyan sangkuta surga iyan at doon sa Jannatul Firdausil Ulya. Agi ito sa pinakamapur ipangkatong kong mga surga wallah subhanahu wa ta'ala. Na, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Hay mga oripnakan, mataanas kanyan sa mga galabakyo at pamagitong nakanrakano. Ayaw maananin na, dahil na palalim na ko Allah. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah. Wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. O pamakaming galabak kasama piya, na kailain ka din. Api kay to yan. Aping galabak ka amapya na kailain ka din. Aging mo taping galabak. Apian ni kay to yan. Api apan ay aping galabak ka amapya na aging ko to niya kay to ito pa makailangon. Ibarat yan na miya kailay ka sa pila. Apkalad. Sa aging ko to may to ay. Apkalad sa aging ko to palang gana. Nagyuto na miya kay to ito apila. Na kinuwang ka aging ko to apila katig sibnak nagi apila ka apkalad. Nakagatan siya na putay na upama kagyutap kaya galabgangon na para ko Allah subhanahu wa ta'ala inaudun yan na pila ini na kinuwang kasagyan ko ta palanggan apkal danon na may to galabak nakakaumang ka to sa alungan na moris subalas yan subhanallah langon ka kenal agyang ko to aping galabak ka amapya dad na palalim nun Allah subhanahu wa ta'ala malaan ta ka may to na para yarkadun imbgay wallah subhanahu wa ta'ala subhanallah thumma uwafikum iyaha na oriyan yan na ito na yakan rakan watig wallah subhanahu wa ta'ala. Nasaka mo tumambu sumanga rarata agalabak nasaka mo tumambu api kay to yan amay kadar kami rila Allah kadang kapamang ni rila ko Allah subhanahu wa ta'ala na ito niyan rakamu imbagay niyan rakasadungan na mauri faman wajada khairan falyahmadillah nasadun sa aya kaya kailan yan nun nagyong kutamapya o paman na aya mambata din sa anungan na mauri nagyong kutamapya na panalamatin niya so Allah subhanahu wa ta'ala o man wajada ghaira dhalika fala yaluman illa nafsa nasadun sa aya mauman yan na kanabamapya ayam membetadi na kana bamapya na da asukul niyan da penditan yan arumwar sa giyong koto aginawan yan so Allah natitukom ya kalala ilimo okay saka manusia na igiram ya kang galabak ka sa mapya na ptakapan niyan raka sa makasapulo na igiram yang galabak ka na giyong koto marata
na din yan tekapan kasasat ni mambu marataip surat yan piki surat yang mga malaikat na upama ka pamangnin ka arila na iprila yan rakagi yung kuta marata na sembian yang pensamapya ilay naman sukala ilimu Allah subhanahu wa ta'ala kana ba ya maanaw kaptek pa Allah subhanahu wa ta'ala kung mga galabak tano sa makasapulo susati man galabak kamapya na makasapulo yan matakap tama sa makapitugotos yan matakap tama sa matakap yan sa din mapumagitong kana ba ya maanaw tunaw ba tano uba kailangan Allah subhanahu wa ta'ala suditan di kang galabak sa mapya uba kailangan Allah subhanahu wa ta'ala suditan ron di ka panonood tana di kenabaanan kailangan Allah subhanahu wa ta'ala ugaid na matang benar na sakta no yung makakakailangasan sakta no yung makakikinanglansan na upama kaayam yang galabak ka na sa timan amarata na kenaba isurat Allah subhanahu wa ta'ala sa banyan takpa di kaya nung tana ayabu isurat yan nagyong utamya kay si sang kamambu manggalbag amarata so pamangnin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya sabot na tanong agi hadith na go rila ang tanong yan kung nganin akadusta ang tanong mapayag ang tao akamasulan maito ang tao akamala ang tanong maparodi agi yung utay kasuswat yan natatapan tanong yan ko agaman tanong agama Islam ay pakawriyan ko siya mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala miyadusa ka apian tu na klasya dusa mala adusa antaw kamay tu adusa pamangni ka sarila ko Allah taubat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala kaso Allah subhanahu wa ta'ala na umandan kagawin na umandan kadadaw daw nakakayat niyan rakanos yung mga liman niyan kakayat niyan raktanos yung bala liman niyan sa papamangni sarila na paparilaan Allah subhanahu wa ta'ala dikap kadi isa panginam umya kan darwa ka umya ka sina ka o din amya ka pamono ka o din pamangni ka sarila ko Allah taubat ka ko Allah guro kang ka ko Allah subhanahu wa ta'ala apya pan idusan ka na pamangni ka sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala di kap kadi sa panginamitig amya kalal ako ni dusa sa manay na marag nubara kan irela Allah subhanahu wa ta'ala apya pan ikala kay dusa ati ko Allah subhanahu wa ta'ala na iprilar ko Allah subhanahu wa ta'ala amay kas kana pamangnin ka irela ko Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu qawli hadha wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh